Meda say mo twa me makoto nkramasa abai ye bedin komo ye ne Angel Dominion fo ena eba bedin komo wo hwe Dominion herbal powder ye kura mi ya nsankyere ne nko a amanfo enu madanse omudie no enyase mukuma kura nti no mentina se ema yare no dokoro wa ma ne nyinsemu aso aka se mehu yanka eba ne sa ebe ha me ebe ya me ya anope me motivational message amede mo anope se mentwen ema ne nyansa na waka se mehunu ya anka mema yare no embubu nhwe ho gbumbran aso waka se ye ka Dominion fo pada yon asem sanka mitie ya nkanye ne sanka mibrei enti misro pa na ene eye na awodwumo ajoko latte ene wanyamfie mienu if you papa Gabriel Adekye latte awo Absa Bank eye card center ewo head office enti na awodwumo ne eye wawoda happy birthday to you na na fe enenso eye saban na achiabia wo the Christ Baptist Church wosu ene eye wawoda ti happy birthday to you enenso eye Prophet Kofi Odro tie ene na woda enti Prophet Kofi Odro, good morning and happy birthday koso aka no kore na no kore wi e ba ko pe enyimienu Kennedy Osafo Jenny eye general manager edema Angel Dominion Herbal Center o menchen wa ha Ken Machi ye no amenia bibia boko nyankopon adom bibia ye kama ensanchene adanse ne de eye bibre ko bibre pa yenim se munrei ene chronic diseases nyare a ewo ye ho ahye no krankro yare no enu otwaka bi enu otwaka pa ya yedi kan beti ahwefo a ehwe yen na Dominion Herbal Powder no emisa semo ebisa na yasemo a yasem hia pa nipa ne bibre ebisa Dominion Herbal Powder eye edura eye for your general well-being anase said ye can say immune booster Nemo no da bia mekasa Dominion Herbal Powder no enya immune booster anase general well-being ne kwa saa kwa wo se aduro ne kwa nipadua ni mu a yade bia ye kwankora a eti nipadua ne so no aduro no ye den ebe yi afri nipadua ni mu ahyase ne ye ka no na bro nipa bibiri na adwen no monte ase so because se ukase yade bi ye kwankora a ne chese yade a oko a enkoda de ewo ho ane se obetimi asososo said the MPP ni ya na te say BP diabetes no ne ade no okọ hospital tell say ye mo waduru abeda duro ne so ane ade no enti obi anum say kwankro ya de asem bia ye mpanifo kan ne ye nokre enti nya de betimi akọ but ebre ko nanimu a amanfo enum Dominion Herbal Powder no mo say there be say BP ebetimi akọ say diabetes ebetimi akọ say akoma yare ye timi so ati ebetimi akọ ni nyina ye say ye de emfie bebre ne tena ase eye nhwehwemu de fa Dominion Herbal Powder no eho ene ye de ba adwa so na eba ya amanfo enu maduro na ja 2 years ni o enso still no amanfo ogusu di aduro ne ho adanse amanfo oguso to aduro no empempi no aduro bi ba adwa so ana se product bi ba adwa so na moka ho asem madaroma na se amanfo kwa bonten a obi wa bu se be kakra bi pe no na ontimi meka aduro ne ho asem bi because no matter said ye mo be kana fa bia no enipa enkoto aduro no ene unfortunately for me no ye adansefo no ba akoka se nka obehia me wa ha ne mo kire me se ne time adwuma asem ne ade obehwe se nka obetimi aba because obi a oda insulin so a che se eye diabetes o se onum biom o se onum aduro bia biom Dominion no anonom waje kama o se ne so beti ye ofon ya ma obetimi hia ne bisa se bra aden wanya yareboni e wo edwa so yi bia na o se da bi enti wase na che se sanka ne ye mu a wo mu a eda saa dialysis isu ya ye boka bum ino sanka ombetie na komanum Dominion Herbal Powder ya ngomu ni hawo eno kra de wo mu ne se so call to the extent so could do dialysis ne so a eno de ye ntimi guarantee ma okay na mom no se enu ye se free stages men twema ne nru that stage ansa yes stages no na wo ye den o de kodo unum abetimi aboa because eja
aduro ye si wosa no last time adanse ye de senka even a higher radio so a enka adanse ne de ye were more than 1,000 a ebetimi ya dey abo ni nyina akire Ghana for but akoye TV so nti nipa ne frɛ yen a na o maka asɛm no nipa ne frɛ na o maka asɛm no obi frɛ yen a o say aduro no na ye say ohia moja tambia nkyani ne moja we ne ade na yi onum dominion eba pardon say sa o hawni ni ho sickle cell ni woman o say me sickle cell patient at abribia semete hospital ani me start num dominion nti dominion no ye nche dan ka ho asɛm say yade asumasi ana obentin ene ye say de hye ho bia yes that is why I last me be me ka say enke betimi kura na enke be ye de suggestion say enka government ne kura anye no fanka health insurance because obu ho ba hospital a obeba ne enche no asaba utimi so betimi ko hospital doctor yi ni folder to ho a ohwe nanimu apa na wa hwe folder nim na wa hwe nanim because won say wa ba hospital na dodo every be out the way kasani no e na senka duro ka te say health insurance ho a na ka yi ama na se je ko ka tu atwa because nipa bebre na e wo diabetes nipa bebre na stroke unim say last time obi free Amsterdam e bae e ba hwehwe me aso pese o to duro di free me nsem no obi o kasem kire me meni ni hia ya mpaniampa o to duro ne ba ko 10 ne nkomo ne say obi wo Amsterdam ho a oyoba na no chia and I said no chia because of stroke ya de nti but for some time no who lady no na why okay because first a chia ma obi ehu na who say nipa de ese be obi chia wa wanim no hwe no first nti obi sa no oh dominion eba pa da bi aba no na makoto bi a aboa me saa no nti aduro ne de nya de meja no mda nti aduro ne ho adanse de eye bebre ne de ye betena ha nyina aka ne say aboso ba ne maja pai obi wo ho a na onte ho asem da nti ni abetre fidie so na ya che no obi won so wate ho asem but o tu anamo no ade e wo mu nyina ye ka kusi ni say bronya eba anasa fe na ekọ na wieye de oni bronya de obeka sa fe na ekọ na wieye se afe ne kọ na wieye se ya ense se ye de yare toa afe ne so obi ho a sabre anija ba na nso edidie no onom na eba wo enso ono no yatua ne niema bebre because of the health yinti nti ebesere Ghana for say dominion eba pa da droi eye duro sonko a ye de abase emra meboa obi bia enti wonnom bia bomode ne pebinom last time me kan say se aduro we no onyare kura na wo de kotobi nenom na wonnom wie a na be hu say say na me de na mesusu se me ye pepepe na so nsesan ya ba me ni padua mu no e kire say na bibi e hye ba won sadu ba bia nipa da se ne wa na se da honam ye o style bi wa won yare won so ahonte apo yare wa bi aba sese kura na omicron se ho ahon covid nti ye hu se immune system ne stronger etumi gina yare wa ho bebre ya no enti we no ye nom de boost immune system na the same time so say yare ahodo afiri ye ho ana me da se jakwa ye cancer immune booster sabi enuro ne bebre ohodo mu a e boost immune system na de ya na ye bisa ye ho ne say what boost immune system na bi yare na aba wo so dada no BP diabetes stroke ulcer eno no ye ne den me no na dominion na ba pada na man ye different because sabi o omo eton road bi create make us modro ni de obi ba no no adanse afoforo obi ba no de adanse afoforo na we ne be ko yare na aba dada no we ne be ko nipadua ni makoyi afirim na ya amanfo nhye ne nsoma yen say aduro no wo ho no sabi nya ba akopɛ we na ekoyi saa yare na afiri nipadua ni mu ba ko no de ekɔ a ekohyase se BP aduro na wo no mu a o start enum dominion no eka ho for 4 days 5 days no waja BP aduro ne no hwe nyewo obey okay nemom se opese oye otiapo se de maami bi ka se me 78 years enso na wuhu mi awahwe ya beka se me 35 years no enu nti na ese wo koso hanom aduro no ka se ye ne dodo but enne ne bo ne kra no o ka obi se aduro de ne bo ye den ena se ne bo ne de ye ntimi nto nanso nipa ne konom pa na aka we kra yi me no ka sei next year yesi afi fufuru yi mu a entumu kakra beba ntumu kakra beba esan se ye hya ase no ne pese o manfo ni nyina setimi kabi no mu de aduro ni tumi ye okay enti ye se kakra bi adobeto so abeto na ye chin se so betena se ma aginsamu aso akobo ka hunu akose mmere e de akọ asipiti na aduro ye pe bi atọ ibenya bi wan se de kamia se ba bibia ye ton aduro bia e wo Ghana ha pharmacy shop herbal shop no one thing say enya aduro a sebe ye disi kwan chen ye de eninam ka mu ni ade isan say enti se won so bi ton dominion herbal powder bi o ka mu a me pacho
would be some question. Yeah. Say pharmacy shop, drugstores near town. Any town no. Na mmom no obi what say information center, obi wo information center no wabie shop aka ho dia obetimi akofa beton. Okay. Saa netie. Enya adura sabe ye dia ye sika so edisi. Esan say eko pharmacy, herbal shop. Obi wa frɛ ye ni menya hino ye ni particular place. Ba bi biara ye ton aduro no. Te say o kan shi say drug lane ho. Oh, omo frɛ na omo frɛ obia. E na wokɔ tema say ya Little George ho. Ebi wo ho. E na Tony K pharmacy a ewo suhum. Kufodia Gapsen, Delight Pharmacy, or Hina Heba, no Munina. Just say, yes, ye can't a baby, and say, dear Jacobra, Tamale, dear, not for honor. I didn't say more. Oh, my dear, to my yasem, Ketuakra, Gombila ho, Ukra, Edu, and just a Ghana, Obi Nabia, and in your bar near dear numbers, not to Gano. Menoka say, your numbers no screen, so. And to pecking number Nibia, but beer would be, especially with the office line. Ofra baby will be able to amount your home so number agent or home number wait me I atobi. Yeah, Nigeria for main office line. Yeah, Accra and Kumasi. Yeah, Nigeria for a prince so. Yama ye nina ho. Okay, Nigeria for any abre. Hey, Nigeria for so much the best our home. And tell you moment name any idea to answer. Ya cry yam sisi ye. Ha. Ya ni omo FBA 18 sawo so. I see. By next year no. Yeah. Omko agege. Yeah. Omko agege so the next international. Nti mesro we dey say asempa we ne ka enye den. We etitia wo mo de na kwagibi na fa kotufi na nom diabetes na sefo nyina se de menu akan ho beto ho wa ebebo ye nyina mesro enti bo modern a na ko pharmacy shop drugstore na say herbal shop bi akwa wo so pe Dominion herbal powder wo sa ka bia ebebo ye papa dance ne de be bia me metere de dance amwa na sense adanse bebre o agya dem ni be twa to kra ye say we dem sre wa wadaroma obi ono ma wakona wakoka diabetes asem BP asem no yo ton aduro ne say na agime de aduro we ka ho ma wo dabi ba mi bi ebe kan na yi a emna say trend ya wose online no a into we de Dominion no a eno na wo hwehwe your number office number no 0543 158195 no obetimi a WhatsApp yen wo ho asem bi a pese obisa fa ehu bia obetimi abisa wo na betimi abo akwani asa nyina so Kennedy Osafujeni ono anaye general manager de ma Angel Dominion Herbal Center oba yen cha no pay e de omunura amansa nyina agye atoma eye nkonya ne nsenkyerene o manfo abrabo mu no kwaji bio na de bia na beka se ma ne nyansa na wakase bi hunu yanka be ka ho asemu na ka bi kuti na ka mi so mi kwaji media ntentem a anka ensa nka me bre yu nti kwaji na nom ne ntem ne nya ho de se skani ho ko yare ko da ho abe ha me pa me yare na ho wate enti aseda ene ye de be ma omo se omo de wo munuro papa ye ababedum ye ti betwe ho na yeba ebedi apomuden ho enkomo na ene yebehwe nkwada ho asem ena yebeka pa nkwada ho asem ena yebeka buru nya ebeyi nkwada ma kwa ba fie niam hodo bebre enti ene Dr. Estella Bilson amoa ono ye ni bedi nkobo fi kwa lebu ne beba ti oba yene bedia nkomo trend so ti e twa ho abasisi ya madama